Nabi yu pengen rang tanda perangan si kafir Allah bantu jumlah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang Badar masanya geyu perang di Yahudi Allah kafir kaji menghimpun kaji glong jiku pong Nabi Allah kafir kaji menghimpun kaji glong jiku pong Nabi Allah kafir kaji pegat dong Nabi hanjut tubit le Nabi sujud batuhan mekalangan ilahi Nabi lake batuhan bemenang lam perang sabi lenyan Nabi nejenjang neregam pedeng sakti Allah Nabi yu pengen rang tanda perangan si kafir Allah batu jumlah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang Badar masanya yu perang di Yahudi Allah kafir kaji menghimpun kaji glong jiku pong Nabi Allah kafir kaji menghimpun kaji glong jiku pong Nabi Allah Nabi maju dalam perang nejang takut si kafir Hamzah kadan lakuan gerang sang beta nyengle beda Abu Zubaidah berangkat ikut Nabi atuh kuda pasang maju dalam perang sabi Allah Nabi yu pengen rang tanda perangan si kafir Allah batu jumlah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang Badar masanya yu perang di Yahudi Allah kafir kaji menghimpun kaji glong jiku pong Nabi Allah kafir kaji menghimpun kaji glong jiku pong Nabi Allah Ali bin Abi Talib geangkat ke pahlawan tegahana bandengan Zulfaqar ge penari siga getakat musuh lam tanah jilok sikan kafir kabe pangsan kalan Sayyidina Ali Allah Nabi yu pengen rang tanda perangan si kafir Allah batu jumlah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang Badar masanya yu perang di Yahudi Allah kafir kaji menghimpun kaji glong jiku pong Nabi Allah kafir kaji menghimpun kaji glong jiku pong Nabi Allah nasib di Abu Lahab musuh urung Islam mati dalam perang Badar di sinan tetik bangke kafir yang ladam jiplung takbir pun berkumandang bendera urung Islam atuh puncak le Allah Nabi yu pengen rang tanda perangan si kafir Allah batu jumlah Ramadan 2 tahun hijrah
Perang Badar masanya Neyu perang di Yahudi. Allah kafir kaji menghimpun kaji glong jika pong Nabi. Allah kafir kaji menghimpun kaji glong jika pong Nabi. Jehzin makarule katande maruana kan gop yang peancu but bangsa yang penghina kan gop yang peancu but bangsa yang penghina. Dan musidra dengan dana ulama pakoh tanah lesa pakohana Aceh Makarule katande mariana kandom yang berancu but bangsa yang penghina yang peancur but bangsa yang penghina. Indah tu kebanan roh batanya neyo jaga. Indah tu kebanan roh batanya neyo jaga. Bagutanyo marwanan rada pegala otro bagutanyo tatim pula marwa bangsa Aceh Sinakarule katande marwana kanggap yang peancur but bangsa yang penghina kanggap yang peancur but bangsa yang penghina. Ya Allah Tuhan di Kaabah Aceh jadi bersejahtera mengirim pemimpin angga ban baga Iskandar muda. Ya Allah Tuhan di Kaabah Aceh jadi bersejahtera mengirim pemimpin angga ban baga Iskandar muda. Aceh Makarule katande marwana kanggap yang peancur but bang